The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupun rilak. Just wow. Shisngi haswa bagari India kan rakhi kesngi la lo lani ke Independence Day ke Bharatiya Janata Party Bhoi district hakakat South Nailar arja arfun rio kala penlong ya ke tiranga yatra lani ke jing Ïaid ba ringkat ke Lama jonggari India ke Jrong ko mashispa san pho phode ye ke jing Ïaid ba kala sedang na down gate nong po bat ke balapen kot hamadan NSCA paham sim Kabadai ru kerja ban penong ya kejing rakhi kesngi la lo kari India la syai kesngi khat santre nailar arajar pun rio. Ketiranga yatra kalong shibenta ha kejing rakhi ya kesngi la lo ringkat kejing temu ban pen sngow ya kipat ba halor kejing don kam ban Burom ya kalama kari India ban pen klan ya kemen CMHRI kejing sngow sarong ba kejing ya teli jong kipat ba na kebenta kari. Hakani kejing Ïaid rally lawan penyesem benta dagi noilam ke BJP na gejela kentop yo Rickman G Movement State President Wan Kitbok Pochna General Secretary ke Kong Daniela Nonglat State Secretary in charge Bhoi barusan thaba President ke BJP Bhoi ikna skol kinohi kai ringkat bat kiwe kinoilam jong ke parti BJP. Wat hapdang kejing syat kerang jong kesngi kinoi sem benta gila petangi kejing Ïaid rally ringkat bat ke Lama India dah ke bepen pau ya kejing sngow Ïaid Burom bat jing sarong ya keri India. Mandan benta ha kani occasion jiswen henyo kabalang kabadan kam aga history jong keri jungi Bhoi ha kaba nilayo e kata kejing lalu mat bentang ila kenjo syaka propose nam la syai min celebrate ya kata Atiar Independence Day. Mati kum kishna school kani kalang kai kasiem jam ke bafiyo banyakan dengkat lang akun kani ketirang lama hagabat pi pentau ialah kata kejing Ïaid na kebenta keri lajeng. Nismo kemen bangidan hakani kari kebedap kerhai kari kebedan ya kata kejing lalu bangin katun kamon jung nirong kebedin boksisha bangindan hakani ke India kabalaai shubun ki ni hakajing long jungi but minta hari kesini ni ke mau ya kata kejing lalu bagi ke mau Burom ya borok itu kibla IT la kejing na minta ke negari nado kita ginongele belale menteng lalu di negeri jungi hado itu dibele hado kene kekilemat kibanyada ya keri jungi na kinong shon kanuk sai pun narit ru kalong ba angkos na mudin anda plahe la sai kari jungi ke skenjo ya kata ke sipasnan but kumbo menteri rang bado jungi Narendra Modi labo ya kata ke thong ba swa ban kemjo ya kata ke sipasnan mudi ban ya kata ke ri ke plakio but kemjo swa kata ke sunjam banyo ya kata ke ri Viksit Bharat ni kanan ba ini ijing sementa jofi imang tum kanuksa ini kenang ba penyai kan mau Burom ha gajing em jofi kat pudangnya ba penyai kang di rasa de lahir rasan pula samla pin dalapai penkenjo suka kata lagi kata jengdap sis pasnan dan sesuatu kata kajing yo jumentoy kata yo sementa ko ini program tam panteni gajing Ïaid lala ke bentar kari. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mengibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha kajing im ba kam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya